Gavana ma Kericho Dr. Eric Mutai owacho nomor kendo rwako okang' ma jatend piny William Ruto mar nywako jokanyo mag ODM e buch jotend migepe. Koloso Nyagacho e kaunti ma Kericho, jatelo no nolero ni okang' ma kamano en mano mabiro tieko sigu mosebede kind dhoudi gi josiasa mopogore pacho ka. Omedo ni sirikal medo mana bedo motegno kokwayo jopiny kod josiasa ni mondo joket maino margi e tich bang' rowere mag Gen Z kete lela dwaro magi. Watu wajaribu kuangalia hizo siweches watengeneze. Tumeblock. Lakini amekumbuka kila kitu. Tumpige makofi. Asante sana na poketi. Raila ako ndani ya serikali sasa hivi. Si alama mimi niko ndani ya serikali. So wamesema na Ruto. Si Choo hako ndani. Mudavadi hako ndani, si ndio? Ile timu ya Pentagon imeshika. Sasa siasa ni matata, hata mimi nimegive up. Kuhusu Raila kwa campaign, nimeanza kutafuta majani chai. Niende next week kwa Capitol Hill. Nimwambie Papa, I'm loyal. Hii mjezi ya siasa mimi nimegive up. Ningori nimegive up. Ukiweka pressure itakufinish kumalo. And I want to tell our Gen Zs that you made your voice. You are our children. We have had you. Walikuwa na haki ya kusema haya. And Kenya will be different. Walisema wataka employment in merit.